Assam Sarkar hinpen kedam tanga porahut 4th grade asat langang thek paklang pondet manapi puthot 3rd grade ang khoi asat langang thek pini seba hinpen paklang pon thutang lo Karbiang nung live adon rielong non hedjong kilong poneson sodak kenang sorapirta Assam Sarkar hinpen boring ang hoya pharman 4th grade asat langang thek paklang pondet api puthot pini ki paklang pon thuang deng lagi 3rd grade asat langang thek Labangso asat lang ki padopon ake kedam tang pai pai cheklo ni phai inkoraner kebarni Bangso asad lang aphan longri arlo lak truck so seri sonim so mulu katum 3rd grade asad lang avai kangalong tokdun lo Labangso 3rd grade asad lang along ki tokdun akorte lapen injira tum aphan ke pachini pon klar da galam the lapuson hen lo sad lang ang thek joy ki pen ki longja aphan nangliri deng along ki do mobile phone along sebaonline.org a website along ka homri pon je aphan pachini pon Kinang sora birta puthon arjui tha Bangso ningkan pai pai cheklo ni phai koroner keparni kepa dopon 3rd grade ang hoya pharman ke tok pora sat langang thek pini paklang pon tanglo 3rd grade chokamar ang hoya phai kaddo kabe ki paklang pona phai lake surikre ke thomra pharo ke thom bosi chini don Bangso asar langang thek pini por phai kre sira chiti mapor seba hinpen paklang ponlo sat langang thek ke patini ponje phan sebaonline.org a website along humri ponote klardak abirta nangli longpon po News Desk report Karbiang Long Live